عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده Ministry of Islamic Affairs Ummeedhaeku minamuga kuriya genda silsila program taw tereng mulinga program kan emme ha belun terena marhaba dannawa ade ummeedaki waruga hatiyar algomen andirikamuge terega wahinduga alikamaka kurave ummeeduge sababu algomenna ujala kamel libigende algomenna daitaka undagutaka kurimatuwa hinduga e datitaka undagutawge terega wa haluga e libe undagutaka tasalliya libigendani algomenna ekamun aragane vigen diumun elibigen daana hinhama jehuma medu kureve ummiyuta kaikiga adehenkam algomen komme haleg gaves komme wagutek gaves komme kame kurikam gavena mes tirilumge huriha marhala gaves kuriyadda mijehni ummiyuta kaikiga ummiyuta ke libigen ummiyuta ken hodu mattaka ade algom kurimis mi ishara kolli fadan mi program ki Ministry of Islamic Affairs kuriya genda Ummeedhaeku mi silsilage program ade mi program ga algom mi balani covid nawaraga mi nazuku halatuga vestibe fonna ummidi mawlumatte genesteveto deenig nazaraku tibe fonna kurimetiwa eke kantataka gule gotu mawlumattake genesteveto adalume program kuriya genda ayru galgum ham faha kollanje ekkamaki algomenna mi fenna manzarutaka bala ayruga hasagotiga covid nawaraga mi halatu ramzu kodde adawtaku e aturalive baanitakun algomenna mi fennani adawta mative tiriwamun datan adiwe algomenge halatu nazukan ekkan algomenna engem midani enko algomen emme eko ekiga mikamun salamattaka gadala masekkete kuranga beje kuriyeke sefadan hama miharus evvis kala first homen neti hama warak gina masekketake algomen mikamun salamattaka kuranga beje ade algomen mi program ge terega wahaga dakkamun genda ayruga algomen mi balani tiebe fonna miharuga mi halata guligen tiebe fonna mawlumatta genesteveto algomen hama covid nawara ge terega ek dimawa eke kantataka gule gotun tiebe fonna beenun ter mawlumatta ke genesteveto mi balani oda algomen ham faha kolle ekkamaki covid nawaraga mi halatuge terega eki goggotun sida gotunna no sida gotun huriha farata gina farata eki asarta kofa wairuga balijehige balige halu bodwa mihunge iturum wes gina bayakam mikamuge terega gina wawuttaken heda kuranga beje doctorunna sikhi ehiterinna adi frontline go mase kora huriha farata komwes gina wawuttake wanden ha bura masekkette terega bulanga beje එනමස් අලගොමෙන් හදාන් කරන්ජේ එක්කමකි අලගොමෙන් කොම්මෙ හාලෙ ගවීකම ගවෙන්නමස් අලගොමෙන් දූකොන් නුලෙවේන බයික් කන්තත්තන් එබ හොරිකන් අලගොමෙන් කොම්මෙන් ෆුරිහම කරන්ජේ හෙන කන්තත්තකින් එබ හොරිකන් එගොතුන් එම්මෙ මුහිම්ම එක්කම එගොතුග මෙ එක්කමකි නමාදු ආද අලගොමෙන් නමාදුග වාහක තකරාර කො එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග දක්කන් එනමස් මියද අලගොමෙන් වාහක දක්කාන මිහාරුග මිහාලතාවස් කුලගෙන් අලගොමෙන් නම් කුරිමති වා කන්තත්තෝග තෙරෙන් ඒ කුරිමති වා කන්තත්තෝගේ හාලතුග තෙරේග නමාදු කුරාන ගොතා ගුලේ ගොතුන් ආද උසුරු වෙරින්ග නමාදා ගුලේ ගොතුන් අලගොමෙන්ගේ මියදුග ප්‍රෝග්‍රෑම් ග මෂවරා කො තියබේ ෆොන් නමාදු මතේ ගෙනස්තේ තෝ බලන්න අවමෙන්නාකේ මියදුග ප්‍රෝග්‍රෑම් ග මවදු මතේ උමට්ටක බෑර වඩා ගන් දෙවන අෂේ අහමද් මවමුන් ආද අෂේ අස්මත් ජමීල් දෙබමනස් ප්‍රෝග්‍රෑම් අරප අංගෙත Shall me faha kolli fadan hama mi algome eki marha meki program toga wahaka dakka mawduege wahaka moti namaduge wahaka ennames mi dalgome uzuru weringe namada ennames namaduge mi uzuru weringe bayad digumu kurin shama nama anitarani namadu miha muhim algome mi kishara kolli fadan mi algomenna dukon nulevena kantattoga wahaka dakka ayruge emmegina dekke emme muhim kame gotuga mi dakkani wahaka algomen tafatu gina kantattaka gule gotu mi program tere wahaka dakka ekkam goinas emme furutuma kamakabe sama namadu mi fashani namadu ha bodo ahamiyat kame demmi jehne kiwegen ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah horiha belonternes islam dinu gere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ademeti kore biswad namad tedemme mi alon men komme muslimak wes emme muhimmu kame not emme boda samal kan denje ekkame gotuga balenje ekkame e namadaki ei Allah subhanahu wa taala alon menge lobeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya devvi war khas not rasulullah sallallahu alaihi wasallam medere koravva alon menge mi islami ummata devvi waran agu bodu hadiyae ngeto ei alon men emme sadohan islami warajiga wahaka ere Allah ge hazrata mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazir kurema fahuga mi ummatan e namadu fardu kurevigen diyei me namadu fardu kurabun ga wahaka ge terega alonu mi ken misalaka fansas namadu ga wahaka mi dakkani em fansas namadu kuri ma libena sawaba daruma alonu men nge be libe fas namadu kogge
එහෙම මී රේකා දුවාලෙගේ තෙරේග වගුත්තක බහලෙවිගෙන් කුරුන් ෆස් නමාදෙගේ වාහක මිදක්කනි එවිම ඒ නමාදුත කුරුන් එයි අලොන් මෙන් ඉවස් හාලෙගේ ෆරුවා කුඩකොගෙන් වාන කමෙන් නු දෙන් හැම එහෙම නමාදුගේ වාහක දක්කාරුගේ දීනුගේ තඹු මානෙකි දීනුගේ අසාසයි එයන් අලොන් මෙන්න බාර ලිබෙනි මී ඉස්ලාම් දීනුගේ mi fas rukuna bala eruga buniyal islam ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah eme foratama kamaka shahadatu ge dekalima ga waka dembet dewana kamaka mene namadu ga waka den e for roda hajj zakat mi fas rukunu ga machen islam din bina we fami onnani em ehen onna eruga ege tere invest alonu men emme boda samal kan denje kamaka meti namadu ga waka sabab teke e bahuri inge to sabab taka bala eruga alonu men lobet nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fe bave mi muslimaka mi ghairu muslimaka mane ki mihage iman kama mihage mi kafir kama ingeta mi dekam tafatu kodde hama ekani kama ki namadu kamuka mane ki mihe ko namadu ala faunna mihe kamu gawana enege islam kama medu suwalu fede e daraja gonna e daraja gene fonna kamege wahaka mi dakkani hama ehemme mi qiyamet do mahshar ke maidanan algon men emmen jama koreve do huga emme furatama algon men na korevena es suwale emme furatama kurevena suwalaki namada medu kantakuri kongotakatto e namada medu alonu men kantakuri goi nuwata e namada barabaran alonu men koffai kaman alonu men jawabdari eduhaku vevijje kamuga awani nama ege mane ki alonu men ge den ehen huriha kantattake besunnane rangalashe miga wara bawro waha kalonu men deke vidana ennames meduge mawduga miyati mi uzuru weringa wahakavi malon hama eya bakut eya bodof mi ishara kuruma shawgori kan huri ma hitan arani mi bade hisabun kurkollani den hama ehemme mi namadu kurumuge sababun alon menna mi Allah subhanahu wa taala demeduga gulun eba badahi wegende alon men nikam balamato misalaka mu'minun suratu gemme kuri koluga ayattaka balaruga kamyabu libuman ede miha kantatta kuranje gotuga wahaka bayan kuraqada fil hal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un miyonani ka mi namadu kura hinduga birweti kama ko namadu kura mi hunnan Allah subhanahu wa taala demeduga gulum badahi magu fahivegen dane kamuga hama ehemme mi alon menna mi nutanavas kame kurimete wegenda komme halet eggaves alon me visnam vi kamaki ei mi namadum waagi hodon ketterikama namadum waagi hoda shakirite qur'anuge etan ayete galon menna bayan kurawwa febeve ehwe mi kantattaka bala eruga alonu menge ba visnan ebe jehe mi deenuge rukunekkan e fortama kamaka devana kamaki mi sida Allah subhanahu wa taala ga hazratan ummatuge nabiyya mi gendewma fahuga e mativere sharafet devuma fahuga mi ummata fardu kurevi alukamike mi alukama eba gulifave enage islam kama kafir kama mi a gulifa ebave hame hemme emme fortama kurevena suwale gotu gaves mi suwale namada be gotu suwale kurevegen dane e mi horiya kandatteke mihen otima alonu menge bajje he hagigatuga namada warambot samalkamette da shazmat mi alonu hama mi namaduge muhimukamuge wahaka dekkuma fawga hama mi haru meduge mawduge teriya komisoraka hama wadigen neruga ಅವನು ಮೀತಾರಣಿ ಮಿಹಾರುಗ ಮಿಹಾಲತ ಬಲಾಯಿರುಗ ಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಹಮ ವರ ಗಿಣ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಬ ಕುರಿಮತಿವೆ ಆ ಮುಸುದು ಮಿಸಮ ಬಲಿಹಾಲತು ಗೊತ್ತು ಗಿಣ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿಮತಿವೆ ಎಣ್ಣ ಮಿಸೇಗೆ ಇತುರುಂ ವಿಸಮ ಮಿಯದು ಮಿ ಹಾಲತ ಐಕೆ ಗಂಗೆ ngara ಬಯ್ಯಗೆ ಸಾಬು ವರ ಗಿಣ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಮತಿವ ಮುಮಿದನೆ ಕಿಮಿಯು ನೈ ಗೊಗ್ಗ ಕುರಿಮತಿವ ಮುಮಿದನೆ ಅಳಗೊ ಮೆಮನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಲುಯಿಫಸೆ ಹಕಮಗೆ ದೀನೆ ಅಣಿತಾರಣಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಲುಯಿಫಸೆ ಹಕಮಗೆ ದೀನ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಬಲಿ ಮಿಹುನ್ನ ಉಜುರು ವೆರಿಂ ವಿಸಮ ನಮಾದ್ ಕುರಂ ಜೆಹೇನ ತೋಯೆ ಶೇ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدو أرجو منك هذا أبرز بس كلهم بودو موضوع قطع كم موضوع هم جيفا مني هذا أرجو منك ترين جينا بياكو ميدو بالي مركم كا تحمل كرمان ده هندوكا هذه آلا كمي هم بس إكام كا مشغول ويجن ولا هندوكا هذه health sector كا سوارا جينا بياكو إكام وارا جينا بياكو تك هندو كرام كا بيجيه هم ياكو كا كوري كا دوست هو كا مي هم مسك كا كوري كا خلافة ma tension ga ma gina bagottake adi ma hem fada ma hawlega heda koronji fami wani hem fada ma hawlega admi fada gotegga mi fada bagotegga namad kanta takuri gendani kinato medu mawdu warabas muhim warabas guligin ebade ittifaq re fada islam dinaki lu fasih kam ge dine eke bes shaking wekamenno names mi ibara mi bay faharo bay mi huna oligenda ibarat kam ga wegen ebade nota gos mafhum egen da tan eba ade
ade henkamun mege rangala mafhuma ke nota islam di mega astubune de wahake ko bato algon men dene gatun ei muhim kam ekamaga wegen ebede nade ade islam dine ke lifase kamuge dine ke islam dine ke madmatir kamuge dine ke islam dine abadas ogatir kamaggo wale rangol ibarat ekemi namas islam dinu ga harokashkan dakkanje halte wese baade ege weska hada compromise nukrave halte wese baade misala gotum balakam goni nama hagura mag madan eke samasa korava goter gotiganno menaneki evs be egota ko wasno dekad islam dim se gotakanno deke egotun qur'anu gasmi angawani muhammadur rasulullah kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah ge rasula walladina ma'ahu ashidda ala al-kuffar ekalefan ekugawa be kalnaki hagura mag madano kafirunga majja gadafad beeke ruhama bainahum ade be kalon meduga ogateri beeke em islam dinago ogateri kama madumateri kama ekugaves harokashivanje halate vesabaad eke veska hala luikame dudunumen denuje halate vesabaad me debas algonum ebje gabul kuran dinago ekkame kan ade ket qur'anu getan eten ayate gad kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam etabas fulta kon medinoga devafawa lui fasih kama mikantan algon menna de havekin ebede إن يأتيك الله ما هي كرباني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تبامن إدي ودي غنواني لوي فسيه غوته الله تبامن هناك ودغو غوته إرادة نكرب نوت إدي ودي نغنوي إمي ألغون من شريعة غو حكم تكبدال مو مكانتتا دي هبكنده دينوغا أنغوا فوا كانتتا كوران أنغوا فوا غويتكا أدي إكي حالت هوغا كانتتا بدلوغندا غوي ألغون من دراسة كلهم وتمابر دراسة نكور كم قصالون ما يكن تكبدا لمن الله سبحانه وتعالى علىهم من لوي فسيه جوين إدي ودي كنا واقع علىهم من فينيجند هم كت مع النبي صلى الله عليه وسلم بس فلك سعادة إن الدين يسر هم كشورون دينك لوي فسيه إتشك هم بعد رودي بهجتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تبع من ترين بالي ولا ميها نوتا دكتور ماتيجا واميها رمضان مهجا دوستا إرادة إهن دوهاكم هفاشة إهن دكتور ماتيجا واحد دوغا تكليف وندقول لك الناتيبة أدي بالي ميها بس إرادة كتوك فريهم كورمان وندقول تكباتيبة الله سبحانه وتعالى ميواني إحال نتديهم فريهم صحتك إن قائمة هنا حالتك إرادة كمجا فرصة دفاع إما وندقول حالت فسيحة بدلوجين غوس ميواني أمي ألقوا منا إتن إتا كم يقفينن إبوي هم إن آياتك اللهم هي كرواني وإن كنتم مرضى فاتباميهم بالي أولئكم قوانينما أو على سفر نوت دتور متيجا واكم قوانينم أو جاء أحد منكم من الغائط نوت ميهكو قضوا حاجة كفاتو جكم قوانينما أو لامستم النساء نوت تباميهم قدان كفي كم قوانينما فلم تجدوا ماء فتيمموا مي حالت تغا فين ول بيجكم غوانينما تباميهم تيمم كراشن اما بالميها فين ول بوني دتر متي غواميها فين ول بوني قضوا حاجه كرميها فين ول بوني ادي ادان كرما فوق هناغتما بس فين ول بوني ان فين ول بيجكم غوانينما تيمم كراشن لوي فسيها اهن غوتك بدلويك مدي ان فين ول بومو den fen hodumattaka eenaga mul duwasnota eenaga mul umurunota ekama itor taklif taken ufullumage badaluga ever lifase gote devahmeti tayman kollumu ekantata furihan wegen ebade adi wudu koggen kuran huri alukanta bes kurewegen ebade migota lifase kantata ke algon menna fennan ebuhuri amehme miaton balimihun bes namaz kuran jihe kan aida turmatiga wa mi has namaz kuran jihe kan miaton mas eba de hawegen de أمهم إن آتك الله هي كربني فاتقوا الله ما استطعتم تبامهن كل دانا في منبركم الله تبامهن تقوى برباشة إهما تقوى بركان قولي مدني أمي هكان الله سبحانه وتعالى دفع فاوا كل دانا كم جميع ماتشم أي هاشين لو قطن بلك مجاويس صحته قطن بلك مجاويس أدي مداور كم قطن بلك مجاويس أدي أما نمان كم قطن بلك مجاويس مهريها كم كان macca binawegen ebade allah ene devva fawa niyamat hoga macca kan binawegen midani den kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam ga sahabe kal kam gawa imran bin husain radiyallahu anhu bidalwani timam balibe onu erega kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagan timan kalefana timan nabi dalwi
ಫಹೆ ನಮಾಜ್ ಕೊರಾಕಮ್ ಗವಣಿ ನಮ ಕೊಳಂ ಹುರೆ ನಮಾಜ್ ಕೊರ ಭಾಷೆ ಕೊಳಂ ನುಹುನ್ನವೆ ಕಮ್ ಗವಣಿ ನಮ ಇಶೀದ ವಡಾಗಿ ಇನ್ನವ ನಮಾಜ್ ಕೊರ ಭಾಷೆ ಇಶೀದ ವಡಾಗಿ ಇನ್ನವ ನಮಾಜ್ ನುಕರವೆ ಕಮ್ ಗವಣಿ ನಮ ಅರಿಯಂ ಒಸೋನವೆ ಒನ್ನವ ನಮಾಜ್ ಕೊರ ಭಾಷೆ ಏಮ ಎಕಲೇಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಫ್ಲ ಬಲಿಯೋಳು ಬಾತೀವೆ ನಮಾಜ್ ಕೊರಂಬಿ ಗೊತುಕ ಇರುಷಾದ್ ಕಿತ್ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆವ್ವಾ ಮನೆ ಎಗೊತಕ ಬಸ್ ಬಲಿಯೋಮು ನಮಾದು ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಲೆವೇನ ಕಂ ನೋತ ಹುಟ್ಟಾಲಂ ವಿ ಕಂ ಎಫದ ಗೊತಕ ನೋ ವಿದಾಳವೆ ನಮಾದ್ ಕೊರಬಮ ನಮಸ್ ಲುಯಿ ಫಸೇಹಕ ಗೊತ್ತಾಕ ಎಕುಗ එහෙම ඉස්ලාම් දෙනක ලුයි ෆසේහකම එකුගස් මේ නමාදු දුකොල්ලොන් අල්ගොමෙන්න හුද්ද වෙගන්නේ නොදේ දැන් මේ ලුයි ෆසේහකම උත්තරය කරොස් දෙන්නේ ෆදන් රෝද දුකොල්ල වේව ඒ දොස්තවුග හැම හැම අංගම් මෙරින් වෙස් දොස්තවරුග එබ රෝද දුකොල්ල වේ දොස්තව රෝදි ෆාකන් නොජේ මාබන මිහාස් නොත විහාන් වල අංගම් මිහාස් නොත කිරදම මිහාස් කමග ඉදර්ත කුලිෆේ උෆලන් ජේකම ගෝණී නම ඒ දොස්තව රෝද නොහිෆා දුකොල්ල වේ එහෙන් දොස්තවකුන් ඒ රෝද හිෆමට්ටක නම නමස් කිරදම මිහාස් රෝද දුකොල්ලකම ගාවියස් නමාදු කුරන් එබජේ එහෙම දීනුක බිහුරු ලිෆසේකම මානේකි හුරිහා ආලුකන් තකන් ඒ දොස්වරු එන කුරුමු දුකොල් ලෙවන වාහකෙන් නොනේ එකමුග ඒනේ කුළදාන වාෆද ලුයි ෆසේහ ගොයිත්තකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ වනේ ෆහි කොද්දවාෆේ එහෙම ඒ ඉස්ලාම් දීනුක ලුයි ෆසේහකමගේ මානේකි එකතක වස් ඒ අලගොන මෙන් එදේහා ගොතකන තලගොන මෙහින් එදේහා ගොතකන් එකන්තත්ත මාන කොග්ගෙන් කරන කමන අලගොන මෙන් බලිවකම ගාවියස් දතුරු මතී ගාවිකම ගාවියස් නමාද කරංග බෙජේ බලිවකෙන් එනුමතී වෙකම ගාවියස් නමාද කරංග බෙජේ හොස්පිටල් එක ඇඩ්මිට් කරෆේකම ගාවියස් නමාද කරංග බෙජේ නම තෆාත ගොත්තාක ෆසීහ ගොත්තාක එකන්තත්ත මේ වනේ ලිෆසේ කොද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරියන් ගොත්තා ඉරාත් කරවියේ තෆ්සීරතන් අන්නන් شاوم انهم امي مش ازمت گواك فلم سي اشاره كورين ديوت کو جام هم algom menna mi uzur werena duitaken eba hotte ennames kuran jehena kameke alunitarani kowa baye mi namaduga mi alukamuga uzur werinnaki kamuga badanda komisar kama balimi hunge wake ishara kore ennames sama kombayeka ba uzur werin gotuga mi balani adi luita devwa fam mi wani kon haletta kariya korwa fato adi demme mi she azmat ga wahakaga wara mi kurugotaka ishara ko devwa fi mi uzur werinnaki hagegatuga ko ba kama adi mi balimi hunge wahakes komisar ka ishara korwa fi de mi ga alun men mi uzur weriyeka wani kiha kon haletaka diyamato ege terege bur misalaka mi enege balikam balimadukan note enege kibag hori enege hori bayyege sababun efada kameka dimavegen ees uzuraka vedane gote den hama ehemme mi halata riya koffa halataka gule gotum wes atu vedane uzur veriwa halatteken namad misaleke ege wagutuga namadaki mi alon menna ki qur'anuga mete angawa fa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta e kandeeligen wagutteke kurma angawa fa kameke ema e kandeelfa wagutu nuun gotaka ekan kurevene e alukan ada kurevene goitteke deenuga ebhuri bayan koddeva misalaka daturu veriyaya miyati namadu qasru kuruma jammu kurum hudda kurawwafa adi hamekane qasru kurum wes hudda kurawwafa hamehemme mi rashuga qaima fremiha sama halatu eba tande maneki misalaka mi boko ware vehe halate medweri won nota birweri halate medweri won mi kahale halate ku gas ebor amal korawen goitteke bayan kurawa hennames miga algon men mi dakkani miharuge mi algon menge rajya adi muli duniye mi kurimete fawa mi halatuga mi halata riya kurumuge wahake boda balakamuga wanama bali mi hunna adi ege iturun miga algon hama waraboda mi ishara kolla hivve mi misalaka quarantine fatibe halatu mane ki waki gege nama vesnota mi quarantine facility tahuga tibi kamuga vies ifa tantanuga tibi kamuga vies namadaki ei dukolle venech kamuga vegen nuwan ngeta em egotum bala iruga e halatuga mi misalaka bali halatu gonna miha balemato misalaka admit kurefa bali mihe em admit koffa onna miha e mihaya e bali halatu hori gotun e mihaya e namadu mi kolan huregen kurun emme molu ituru gotaki ennames e halatuge eneya teduwegen kolan huregen namadu nukureve fada halate goikkamu gawanam oshowegen ovegen ene qurani note ishindegen kurani ishindegen ene namadu kuruman uzureriwa halatu
efada halaten annakamuga awanama ena oshowegen ovegen quraniye එහෙම ඔෂෝවෙගෙන් මිසාලක ඉෂින්දගෙන් කුරා කමුගානම ආම්බක අලොන් මෙන්නම මි ෆෙන්න උසෝලුන් රුකුව දායරුග කුඩ තංකොල තිරි වෙලාෆ සජ්ජද දාම් වේ මද එවර බොඩ තිරි වෙලාෆ ඒගොත ගෙන්දානියේ දෙන් මි ඔෂෝවෙගෙන් ඔවෙගෙන් කුරා එරුග බොරි තින් ගොතෙන් එ බාදේ මානේකි උඩ්ඩුන් ඔතුන් නොත මි කනාතරියන් නොත වාතරියන් ඔතුන් මි ගොත්තෙන් එ බොරි එහෙම mi halettuge emme molu ituru gotaki enage moonu qibile waagot ngeto enege moonu qibile waagotan otun emme furihama gotaki ehen namaves misalaka mi hospital takuga endutta tartib kurey fon gotum bay faharu nota mi bay faharu na hama danno keridana mi gina faharu ngeto gina faharu mi hunnani kiye qibileya kurimati nota moonu qibile kurimati leve gotakashe nu gina faharu hunnani kiye එහෙම වීම මේ හාලතුග සුවාලකි නමාදු කුරානි කිහිනින් හේය මිසාලක එඳුග මියති ඔක්සිජන් ගුලාෆ නොත ඔක්සිජන් සපෝට් නොත IV ගුලාෆ එපද හාලතෙ ගෝති එහෙම වෙජ්ජකම ගාවනම ඒ කොංගොතක තෝ කන්තත් කුරානි එහෙම වීම මේ හාලතුග වියස් එනම නමාදු ඒ දූකොග්ගෙන් වාන කමෙන්නු දෙන් හාලතුගම නමාදු කුරන් ජෙහෙන දෙන් හැමේකන් මිතනුග කුරින් අලු ඉෂාරේ කුරින්ත මේ දතුරු වෙරියාග වාහක එහෙම මිහාර මෙති රසුග කායිම ෆොරි මීහෙග්ගේ වාහක එහෙම රසුග කායිම ෆොරි මීහාය ඒනෑන් එබෙන් හුද්ද නමාදු ජම්මු කුරු ngeto namadu jammu kurun enen hudda wegen ve e halatuga envima ei mi misalaka mendur namada bangigo maye ko ene mendur namadu ga hatar ko quraniye mendur namadu ga hatar ko kuruma fahuga jammu kura kamuga wanama den annane asuru namadu ta em asuru namadu ge wes hatar ko ene furihama kollaniye den e fahuga den enen annani maghriba isha manake foratama fatis namada ke ituru wahaka ituru bahusen netima e wahaka nudekki demiyanani maghriba isha ge wahaka e maghrib namadu ge tin rakwe kuruma maghrib namadu wagutu jehumun tin rakwe maghriba tin rakwe kuruma fahuga hama namadu niuma eko hama isha namadu ge hatar rakwe furihama kollaniye manake isko jammu kurum mitano gamiyati den eboen hane anin ikhtiyar wes manake isko jammu kurum not fasko jammu kurum manake misalaka menduru wagutuga ni namadu kureve fada halata wur tankolen halatu dakkon oti bali halatu huri gotun misalaka oxygen ge masale huri gotun ega wagutuga tankole serious kon oti emvejjiya ene hama mi buddhi salamatun hama hege huri kamuga wani nama enang ebote fasko jammu kurumge ikhtiyar devwafa ehem vejjiya ena asura bank asur namada wagutu jehumun asur namada eku mendur namada fasko jammu quraniye den hame gotan ham mimerumun ham annani ham maghriba isha ves hame halatu mederi vejjiya ham fasko jammu kurevidane ehwema mikale gotakeshe me onnani ehwema den hama miga anebbayaka de mihar mi denne balimi hunge wahaka den hama egota mi quarantine ga tibe erugawe sama mi namadu kurumuga war bodan hama visnan jehkama deenuga war boda baru alwa kamen e namadu kurumuga jamaatuga kurum ngeto jamaatuga namadu kuruma war boda baru alwa ehwema geterege veshiga mi jaga tanavas kamuga wanam ngeto geterege veshiga jaga tanavas kamuga wanam mi fada halatuga misa quarantine fatibe halate ki game bela deven halate nunta eki ento ehwema e halatuga ge terega fursatu fahive fanota jaga tanavas kamuga wanam ham ge terega ahulun nayaku jamaen hadaga namadu kurun ehennames migotan namadu ge terega jamaen hadaga namadu kureve hinduga anhem firihen eba kud tafate eba kurenje mane ki imam hiya me kuriga hurefa den ege fahatun mi firihenun mane ki bodat firihenuna firihen kudinna den ege fahatun anhenunge jamaen anhenunge safu onnam wani mane ki firihenuna enhamegge nune asluga anhenunge saftan onnam wani kiye den mifada gotaka jagatanwas kan nekkamuga awa nama den amal kore vidane gotaki de jamai wakin mane ki anhen jamai wakin firihen jamai wakin nigotan nama e migota vis mi jamaatuga kureve to belon ei hatavis daraja itural libe em hile libe bonus sen eti nuhoda dukollun evvesalega koggeman kamen ennoto em ei quarantine ga wahaka den alon hitangane misalaka mi dairage terega mi hakat teriwa mi doctorunna naruhunna adi frontline ga mase kurawa befulun em ebe fulun navesama misalakan duty ga nota damfadi ge heda kurawa wagutuga wara gina wagutu heda kurawa misalaka danwa kamugana ha gadir nota hike gadir by far every turavese ba heda kuranje pp ilage ngeto mi kamuga mi benu kura mi hedum e benu elagen e bowlenje wara gina wagutu hen tiberuga by far ekkade
නමාදු වගුත්ත එබ ෆායිතුවකින් එබදේ එහෙම වීම එකහල හාලෙත්තක වෙස් අරුණම හගීගතුක අරුණමනකේ මුස්ලිමු එහෙම වෙජ්ජි අරුණමගේ කිබෑගේ බහුන්නන් ජෙහෙ ඊමාන් තෙරිකම තක්වා වෙරිකන් එබ හුන්නන් ජෙහෙ හමයාය කොමි නමාදුන් රක්කා තෙරිකන් හෝදාගෙන් නමාදුන් වාගි හෝදාගෙන් දෙන් ගොස් බලිමි හුන්නන් එහි තෙරිකන් ෆෝර්කොත් දිනුමකි ඒගේ සබබුන් එක බරකෑ වෙස් ලිබිගෙන් දාකම අඩොහමෙන් නොතෝ මි වලීවරින්ගේ වාහක ජය එමිහුන්නකි හේවලෆා සාලිහ මිහුන් එමිහුන් කුරා දුවාතක එමිහුන් එදේ එදුන්තක මෙම් බුනා කන්තත්ත බයි එබ අල්ලාහගේ ඉස්නෑ කොයි කන්තත්ත මි ෆුරිහම වාතන් අරුන් මෙන් අඩුහන් එබ හැම එගොත මි මිතනුගා සම මි මිසාලකේ නමාදුතක් බරාබර කොග්ගෙන් නමාදු කොග්ගෙන් ඒ දුවාතකයි චේ කියාගෙන් අරුන් මෙන් බලි මිහුන්නා හිසාබ ගොස්ස එගොත මසෙක්කේ කුරා කමු ගාවානම ඒග හගීගතුගේ ඒනගේ නමාදුගේ සබබුන් ඒනගේ ඊමාන් තෙරිකමුගේ සබබුන් වෙස් බරකයි ලිබිගෙන් දාන එහෙම හගීගතුගේ ඒ ડોක්ටරුම් වෙස් අවනොත සිහි ඛිදමේ ෆෝරකොත් දෙවා ඉස්සෆුග මසෙක්කරුවා බේෆුලුම් වෙස් මිදන්නවා හැම නමාතක ෆර්වා තෙරවුන් හැම ඒ බේෆුලුන් වෙසෙබෙන් එක බලි මිහුන්නන් ඔයින් උසූලුන් හැම ජම්මු කුරුමගේ ඉඛතියාර මානේ කි මිසාලක ඒ ඩියුටි ෆැෂන් එක ජහර නොත දේ ජහර කමු ගාවානම දෙන් ඒනේ ඩියුටි නිම්මේනි කොම්මෙගොත වෙස් රේගන නුවේ ජහර එහෙම වෙජ්ජි යා මි එවගුතු තෙරේගේ බදේ අසුරු නමාදා මගරිබ නමාදා ඉෂා නමාදා වගුතු එබ යාද එන්නත එහෙම වෙජ්ජි යා ඒනෙන් එබෝතේ ඉඛතියාර මෙන්දුරු නමාදු කොන් නිමිගෙන් අසුරු නමාදු ජම්මු කුරුම ෆහුගේ එන දම්ෆලිය නිකුන්නම් වියේ නිකුතුම ෆහුගා දෙන් හැම එගොත මගරිබ ඉෂා එන නියක් ගන්නානියේ ෆස්කො ජම්මු කුරන් මානේ කි ඉෂා නමාදු mi duty nimma damfal nimma fagos ishanamadu qurani era maghriba isha denama dekkon qurani mikahala gotakas arun mi namada farwa kuda namada duwiya digen nuwane maneke kuran jehe kamike du korlewegen nuwane kame gotuge onnan jeheni ehwima mi halatu gaden mi evs halatigge mi namadu nukureven halate onnana kamakan alawonaka gabulan nukure mihage mi buddhi salamatun he buddhi huri kamuga wanama ena kuran jehe kamekkamuga wan jehene den hame den deenuga devwafana lui fasewa katoge terege misalaka boko ware vehunga asmat ka wakas komsar ke share kurevi misalaka boko ware vehe wagutuga eboy mi hama uzurweriga halatuga manaki geege huregen nota jammu denama dekkon kurumuge ikhtiyara mi khiyat Allah subhanahu wa taala devwafa bave mi jumla ko danwa kamukana mi denne kantatte ki mi alonme warab bodan hama samal kan den jehe kantatte ke gawa neta shazmat mi alwomen mi namadu ge wahaka mi dekewona iruga namada gulifawa emme muhima ikkanta mi wudu namadu saha wudu kogge nune namaz saha enwe den shego wahaka fulu kurin hama ishara kurevi fen nulibe mi hun tayammum kurumuge wahaka enam salgumege miharuge mihalata guluwaga algomme mi wahaka dakkakam gonni enam adi fen liben hurikamu gawi names bayem mi hunna mi wudu kurma hamiya nudeve mi hun ebatibi adi mi bandage en ala fotumuge sabon noni endumati ko fotumuge sabon ekan kurma uzuriruwa mi hun eboy ade ege iturum fem beenon nukurma mi denno gotan hama nukule de mi hun wes beenon kurma nukule de mi wes eboy ade ege iturum hama shego wahaka fuluge se faha kore fada mi front line go masekke kurwa be fulum pp lag gaganaka aggadiyen hayar wande ebe fulum mati macca baawar leyataka echen lag mi tibbawani emeja wudu kurma kantata kes faseha kam kanwa mi haletta kariya kura iruga mi be fulum na wudu kurma islam dinuga menna lui faseha kinoni uzurta ki ko baba ade ti vidale fadan me balime hon ade doctorong ade frontline mase kora be fulum pp me lavag me gina wagotage hedo korbange beje den e kurin mitaga muhimma de mamun wahakagas fa kuritan kolan athama alonde emphasis kolla fa ma kuriyadana e me frontline gas mase korwa be fulon adi idari gotum mes mase kato olwa be fulon saki gotu warag gina wagotage warang busy kon hedo korbani e den bay be phone hi wada gannawane den me frontline ma doctor na orhon ekanya me busy ko me olwani no hame kan waakige idare baga phone jawab do kodin mes war masekata korobani e bar masekata ko gas duale macha et sate kanote ha skola ka jawab deve erugas amunga shakwa nima kannad em e havas baroko hage gotu mase koromage ndane ehima waki ben nona me kamuga busy wegen midane war gina back war gina wagot ke me kamuga heda kureva ya ko gas namataka farwatir wanga beje den pp wahakaga war muhim kamaka ve eba algon men abadus me ge nikunna hindugaves wudu kalaga nikutun
ke mase katan nikon nervous sakat me bota chilaga not tai chala not hemes me uniform laga nikon neruga ulo kollaga nikotu ade de tere ko fahana wanan jiji kam goni nas kado haja kolma fogas ulo kollaga nakka surum erum waragina wakutaka salama genda kame hagigatu gase den hame akuga wudumati miha honna hurun ei miha libenda warabbodu rakatire kames wudumati ga taharatu ga ena honna hurun ei bali miha kamga vies ade misalaka me operation theater wadden fe miha kamga sen wudu kollagen onna kam gonina ehma itu rakatire kamke itu barakatike em egoten kan korakam gonina malgon namaz ogutu wadigen faytugen ule ogutu faytugen dati awas kollam wudu no korben ule kasnu jena algon ma hamaji lagos wudu kormugo furasat muslibigen ebade em e kan faha kollam hame akuga me uzurwarinne bahak me dekeve hinduga emi higa duty kanta honna gotun namada bagut dinuma dati vedane hiwa kam gawani nama hiwa kam gawani nama egoto boda borave kam gawani nama ene was woddeven ebade namadu jammo kurumuge e furasat ebote diinuga devva misalaka doctor ge duty nota ehmes nota driver nota ambulance driver nota ehnemes daare mase korwa be fule duty kanta horigotu masikata horigotu namadu gotaka furasat libene kam gabulu nokore kam gawani nama misala ekje duty da kam gawani nama mendo namaz kollabang ama aso namaz hataraka kollabang duty badagan namaz er mirat korbe aso namaz nukorbigen kulubaka nujehene hama hemme me isko kurumuge badluga fasko kurumuge ikhtiyar was hama ebe magur namada isha namada den asur namada mendo namada namada ekko kuri wagutukos kolledan fahomas kolledan namas mega miannani hama kan jammu kurumuge waha kemen ega mane ke de namaz furihim hatarrakwe e wagutegga kollane e kurkur mennada kurkur miannani hama kan datur matiga wa hinduga kuru jammu kurumuge waha ka miannani me jammo kurun hagigatu gas wara fula daraga wara bodkan ngai misala ka boko ware vehni miske deven neti magmati fem bodo fot hame jegegas denamad ekko kolle veva hame hem misala ka tsunami note hem skame note bodo hadsa henge angole hatu ga ham komme mi heka e furasat e bote jammo kurun e wara fase wara dinuga deva fa wara bodo luike minamad jammo kurun den fa kolle wudu kurun gawaka ad algon matenen bay me hunna dimawa kamennota hagigatuga den hitame vesme algon mennen ekanta tannege tive ekanta du kolleveni kommen namadu no kuraka me gotuga no hagigatuga algon gabul kureveni dinuga ekanta tan onna gwen igin lavati ve gin be fonna du kolleveni hospital admit ko gon onna bagotto ko not balive ole bagotto ade goton undugo ekam kawana budu ko kuran den wudu koran misalaka ene de mihar balakam goni nama fahana me honen wudu koran gege imara kore fonna goto den fahane amillen udeve kam goni nama gamas getere gaves not hospital gaves kine fahara komes kala ehitering ebet ibe ehiteri umattaka e me fadami hege ehitere kama wudu kolle vidan ena otta gonnani me heko fenjage not fen fodenge chi fangas me atuga fengulala monuga fengulala me hadalem fado wala hadalem et wudu korif en amillen ekan nokuri kam gaves me heko ekan koddin kam gaves yoti hama wudu korif den eki ma baar fenteke kom hen ala kan nuje bay farol men na me fenna manzar tak balar hay kalir no dihor kalir fenge ba heda kolla me heko wudu kolla ema israfa ya korben e faden korin je kam non eki den hama hema wudu korumuga tim fardon nan je gunanta ei eme furhim gotake tim far kam gaves dinuga wudu kam gavegen ebede e far donu kam gaves de far donu kam gaves e mihar me daruri halte dimage me olen bal endugo me ati eme ena wudu kora kam tim far ay dovan tim far fa dovan tim far mono dovan en kam hadwan kanete mono grit ko fengula leji kam goni nema mono devuni kam ga ballawar eme goton algon men balive endugo me ha wudu ko levdane gene hitere eki gina bagotake dana kam hama to ay dargo bawala fe kolongula hadalema fava fen kolostwal mati honnan hema kom hem bimmacha no endu macha fingalege mesule kan nujen em ei enagaga fen ngulumoga no domoga beskala dachenne mi ha algon men mi kanta mi hen kodde vidan demenane enage atu ayvi gula fori nota bandage ngala foti nota plaster fa de changala foti enage bali ha thori goton em jika wani name eki etantaga fen doeven tannu eki misalaka bandage matiga nota plaster matiga
fen alagen doijikam ganina e halak wege hengadan adi ituru geldumas libidan den islam dinuga mikantoga me onnani fen beena kogen ene gellume libidana kama gabul kore kama gonina note e balin fasiha won ituru lasvedana kama gabul kore kama gonina fen beena kogen noana ya e islam dinuga me nalu fasiha kama nafsurakat il kurma mikantogo tereng anna kantata me onnani ituru gellume libe kama gonina balin fasiha won ituru laswa kama gabul kore kama gonina fen beena no kan Quran den suala ke den kihinen e ba hadan bulu gunawane gadowe gota bayin huri kama gonina e bata doelane den korin den ne fadan amille no kore kama gonina ehi teriye kama kan kollan den bulu gunawane ge bendage ko fe kama gonina bulu kore ba doen o ba doelo ma foga etamatiga ajasa ha kalima enimune e manje fengala ha keno atu ko fen fadalla ek mati an ha ka lo irad kore vie e ba oti furi hama fa hame gotan ay gola furi ba setana fen waslan wa fada gotaka fenne taga fennu je fada gotaka fase hen doen hor bata doelima ekan oti befa e mi has loi fase gotega koreven hori kante kemi mi kanto hukum tan nege tive gina fahara du kolle weta mi annani hame heme bay faharo eba dimave mi daime gotega najis beer wa fada gotaka eba hore salaka kodakam da holi gulafe eba hore bali hatu hunna gotun not budukam da ochi beer wa fada gotaka se eba hore em ena abadu ame najis beer wa honnan hem jikam wonina makihinen ken udo quran be faru bay mi buna wa kasmani timanna ame tahir no fada halt kemi onna den tahir no fada halt go ken hati mana udo quran udo no ken namaz quran namaz timanna kan korave no kemi halt the mega algon men visna me magan usula ke magan qaida ke de me mamonos fa kore fadan emi hege buddhi he buddhi hurikam gawani nama namadu korevene korenji hene namadu koshe nolevene em den swala ke namadu konoleve kam gawani nama namadu korenji kam gawani nama den ki hinen hadan hole nattalani natta saaf kurane no echi natta gawne wane echi hurikota bahatta ebagutu ena wudu kollani amilla kore kan wudu amilla quran no kore kam goni nama hitere ka ko wudu kogen ena namaz qurani den mihalto ga komme namaz ka ena jehna wudu quran no etamam koren je kam goni nama komme namaz ka tamam koren je me najis beru afada gotaka hunna kamuga wani nama den e najis hifetton control kurun eke me gotok enage control daru gori kanta kenon korwen gori kanta kenon e me kanta jena hinda du kolla names daime kom hem beru agotaka hunna kam goni nama komme namada ka e bije wudu kuran no eta tayamam kuran e den mega tafad gotaka me annani den fada me daime konana kam goni nama ene kora wudu ene kora tayamam enege ba e namata bes kurebigen e bade ema me islam dinuga alkon kurumuga hasako namaz kurumuga wudu kurumuga mikanta toga devva fawa warabodeti luite kemme mikanta algon menne ingumon adi mikanta algon man koron feshomon algon menne isas korevigen dane miki adi nukure or kamen none kure or kante keme done matiges namaz kollevene bot matiges namaz kollevene adi ehnin haltogas namaz kollevene e haltaka gule goton e namaz qurani den hame hemme me misal hospital doctor na rohon war wagut taasha kam meolan ehme namad viha hama awas ko kur ko kollima wan namad ko nimi gan ka diha rakamet fana rakamet mad ko ganzi ko tasbih ke man nota hatim na gan kiya e wagut ne me wagut ko me wagut e war ma muhim wajib be kurmati e muhim wajib diyum allah irad kor viya faharigga e war ma gina sawab asmikum gasabun ene libdan benumani teduveri niyata ka ko ga mase koru hebji kamani name eke gotaka senage umrun gellikenda wagutenno shama nalu hame namaduga wahaka dakka iruga namaduga de alum uzurtaka mi kantata wahaka mi dekki hama dekki iruga alum men eki mihun eki halettan eba kurimetu namadu quran bali mihunge wahaka dakka iruga e bay mihun hama mi amuko usudu alum kolan horege mi namadu qura iruga bay mihun kolan horege namadu kurme bo uzururbe ana beke hen eki kantata eba kurimte ko ba mi wotam mi namadu kurma mi uzururi wa mihun bali mihun hasa gote gengada e mihun namadu kurma amal kurme je gotake kurimves
hankola komisarakan ege waha kalon isharak kurin e kolan huregen namadu nukureve kolan huregen kurun emme molo ituru gotake ennames kolan huregen namadu kurumman uzurere miha den enango tishin degen den kun dewa kalon kurin isharak kurin den efahuga mi annani oshowegen oegen kuranje halatu em oshowegen oegen namadu kuranje halatuga miga hama qiblaga waha emme is waha ke dekeven wani ennames mi misalaka kurin salon isharak kuri fadan mi gina fahara mi hospital toge enduta tartib kure fami onnani ke gota kan nunkam ga wathive ega mi qibla ga wahaka e halatu gonne eruga ingeto mane ki endu nute duwe fada halate gonna ha eruga etanuga ewagutuga komme qibla ga wahaka nun dakkam wi kiye ewagutuga me muhimukama kan oti namadu ga wahaka ei arun menna eboy mi kirit qur'an ga ayat kum wes ekan sabit bebe walillahi al-mashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa tham wajhullah e faharega mi namadu kuram wegen rasulullah sallallahu zamanuga bay ashabe kan namadu kuram wegen mi qibla hodon unda gu wegen emme fahun debay mi hon degotaka ijtihad ko fani nimme fa egota namadu kurevvi dem mi khabar nabiy sallallahu alaihi wasallam di umun eglefano mi hadis kurevvi be kalona jawab devvi debay mi hon saranga rashe kan tak kurevvi envi mi etanuga mi walillahi al-mashriq wal maghrib mi aron men meti irumati farata wal maghribaki mi hulangu fara fa aynama tuwallu komme dimalaka tibikam ga fasam wajhullah Allah subhanahu wa ta'ala bodige mehem mi halata Allah subhanahu wa ta'ala dene bodige me mola dene bodige wani mi halata emme mola dene bodige wa farata ke Allah subhanahu wa ta'ala ehemvi ma mi egota e halatu gonneru kama e oi dimalaka enen endu huri gotakan oigen ene mi qibile ariyekan oigen qibile kurimet levekamu ga wanama ariyeka onnaniye mane ke efada ha evara enege mi dulahe kanota sihi halatu ene tande kamu ga wanama ehe nun kamu ga nama oin haluga oin halatu go oigen kurin she azmat fa kure fadan e wudu kureve fada halatu gonna miha wudu kurun den mi ga hama mi tayammum ge waha kese ba ade nema tayammum kurum ge waha ken am alon maham suwalu fede ba mi kongota kotto tayammum qurani wesenanto den ega mi gina fahara kashe alon mege rajye ge vettakan adi ha farite nu sida misalaka mi sihi khidmat de tantanuga hospital tawga namos notan mi critical halat tawga tibe tantanuga nota ifada halat tawga bali endumati vefa rangalan mi hage wahake helifeli nule wara endumati vefa halat tawga tibe mi hun namaz kurumuga tayammum kureven nizam adi egotaka hagigatu ganne ingeto ehmi halatu gonneru kama enege mihama mi ai endumati min jahalma fahoga ma tayammum qurani mane ki deyattilaga min ada man ka jahalma foga monuga efaran ha kalaniye miden halata balafa mihim midan am sulaki hagigatuga hirafusul veliga jassalanta ennames mi halatuga egotaka kandata kureve ka nonan mes hame egota misalaka matinda botuga datur kurairuga sama e usul hama e amal kureveta tayammum kurumuga egotan e amal kureve envi mi kahale gotaka mi onan ehema oshovegen onna irugas enege affa haraka kurakamu gawana molo ituru gotaki hama mi misalaka hasham banne iruga sama ai atun awaka hasham banun egota rangalu gotaki den mi rukuwad damvi me enege kandura kudokon hillale ve kamu gawana kudokon kandura hillalon den sajide damvima evra boda manam ki emme boda kandura hillale emme boda sajide damvima hillalon edetere meda rukuwad damvima hillalon den ewarwes nota kanduraves hillale evar nuwani ehem vejje kamuga wanama enege loluge isharatun ene namadu kurevene ifas misalaka mi wagine tunnata ifa nu gudu efada halate goy kamuga wanama loluge isharatun ene kurevene den egotavves nukureve kamuga wanama enege hitutere mehanake mi hisaba diyama mi annani asluge enege ehiterin ngeto enege ehiteringe dawru mi annani den hama ehemme ehiteringe dawruge wahaka dakka iruga bayfaharu eba tibe mi misalaka mi ICU ge admit kurefa tibe bali mihun kariga ginafarake ene karigo bali ane ehiteri kanwen hurevene etanuge ehiteri kam for kodden tibeni naruhunna doktoruna tibeni ehemwima miga alonmen mi divhi rajye ga alonmen warabboda visnan je kame ingeto efada halatuga tibe mihunnan e halatuga namadu wagutu jehumay ko mihunnan ekan handan koddinu mane ki namadu kuruma
magufahi kuruwa namadu kuruma baro ala mifada gotaka masekun adi mihim dennevi e befulun namadu nukurawwa mi balimiha namadu kuruwa wahake nu ngeto alon men emmen wes mi veshi islami mi danna mi ruhani vettek gaim kurumattaka alukamuge vettek gaim kurumattaka masekke kurun ei alon men kuran jene kamike den hama egota mi alon men hama mi halatuga mi den ehemwe denne misalaka boluge isharatun nukure kan den ene jeni hittere ge hinkanta ehemwejje ekka namaz wagutu jehuni ma ahulun ga enage hiterin gotuga tibebe kenenge bahandan ko den wudu kurwe fada halatuga wudu quraniye den egota hama namaz wagutu jehuni ma namaz matin handan ko di namaz kuruma magufahi kurwa ekan kurun den hama yaye ko wagutu koluge terege hen onna irugaves ahulunge kaarige tibe hiru maneke balimihage kaarige tibe hiterin ngeto hiterin wara bodan hama samalukan devvanje kamen ei ama balimiha yoti amilla halagan gule wara halat dakko ehvejje etanuga eneya viwarakun hewkan tattaka mi maneki mi duataka mi zikurta enen adu ivwadinu ngeto maneki majbur ek force kuragota majbur kurwagota kashenune kiyashe nota ita gennashe mikahal gota kashennu maneki majbur kurumen nuwa gotegge eneya madmatirikama kene kare goregen zikurta ka duata misalakan henduna habiruga zikuru kiyada dinu nota bay duata zikurtan ebhuri em ifada duata zikurta kima enege du haraka nukuri kamuga vies nota oruga halatu go kamuga vies enege hita sekundiya masekke kura kamugan hiten ehsas taggeneven ehmejja egotam masekke koggen wes arun men eba balen jehe emme fahuwaguta jehen dem wes balimihage hitaki ei mi dua kurumugaya zikuru kurumugaya heda kuri hitekkamuga wuma masekke kurun ehme tameti mi enege dulum beru kure emme fahu kalimeke shahadatuge de kalima kamuga vejje miha suwaruge libene kamuga em egotan alonu masekke kuramve inge to hama egota balimiha karege tiberuga balimiha ya mi balim fase ko de dua kuruma mi wara kurkuru duata vese bohure em mi duata kiya dinu ma duata kuruma mi fada kanata kurumatige de mitibun e hage goto go wara boda visnalan jene kame hama ehme e balibihage karega tibe hiterim ve sama namaz taka mane ki mi balimiha lavwa namaz kuruma foga den hiteri gotu hunna mihas awas kotegga kurin alon denne fadan jammu kureve fada halatuga mane ki balimihan halata mi beleveni ingeto eno en halatun du kollafa ena bawwa gina bagut duran nudeve halate kamugana ehmejjiya kurugotegga jammu kuram wiye denamad jammu kollam wiye jam kurayrugas kurin shazmatas faha kure fadan kur surate kiyalafa nota mi rukuga sajdagas timfahar kimuga waha kami onnani enname sam emme faru ki kamugas fudeneye mi hame hemme surate kimuga waha ke baade kur surate kiyawa fas nimma leven mane ki mi e halate she riaya kureman eno wagutu tande kamuga wanama hama furi hame rangala kuram wiye furavane rangalaka kuram wiye ema migota mi alonu men wara bodan hama hagegatu gaves samalukan denje kameke alonu hama mi wara mi wara mi ufawa bay manzarata mi hen ulumuge terega bay far fenife bahuri ingeto mi ama mi bali halatuge hen ongiruga sama namadu wagutu ama kare uma kama wudu kollagen asama endumati go showegen oyegen hama namadu kolla manzara adi namadu wagutu jehum hama gondige shindegen namadu kura manzara mi manzarata hama feneves mekama waran ufawe henname sama e bahuri mifada halettakuga kantatta kuram wigen emmerangala nege mihum ve samay tibi ehme malonama edomaki alonuma ummid korani mifada mi program tawge tereng e frunna sa mawdumat libigen danakam shazmat mi alome hama feshir ga sheham furtam ishara kurave nukuta mi lui fase kama gawa ga pa kurave ruga lui fase ha kantatta gen guni malgommen hama ingen daniye mi asdu nokod du kol awar kantatta ke none ever ma fase ha goitta ka islam deenuga halata ki galgommen nange ba bayan kodde algommen hama mi dekon wagata gali galgommen ande even hama mi haruga mi halatu gama mi halatu kurmetiwa hama huriha beforna vese beforna hama lui fase goitta ke oi galgommen mi vishara kurave mi die balimihon perige balimihon ge masekketta ka gulifawa idari mozafunna ves luita ke hurikan hama e huriha men luita ke hurika algommen mi jumla gote ke mi dekkon wagata gali ga khulasa gote gam belon terena devan vese ki ko bato ade belon terena denga message ki algommen me duniyake me heda kora dos koluga allah rasul fada gote ga dostan heda kurma ga dala mase kurashe den e muskulio mon nota umurun pansa saharo mon nota ever maccadio mon wazifa retake of den gos miskitu ga inne me kamuga wegenen noane
qiyamet dum Allah subhanahu wa ta'ala ge arshige hiyawe hekan libe mi hotere mes ebbe kan eba ade mi hege zuwan dosoro Allah kiyamanga tumuga hede ko fawa mi wa shabuna shafi ibadatillah zuwana enega zuwan kan Allah subhanahu wa ta'ala kiyamanga tumuga hede ko fawa mi ema Allah kiyamanga tum islam dinuga meene ki baki umar ka diyumukon onna kamen none emme adege stereng emme muhimmu kabe kamuga swege meene enega zuwan kamuga dosoro enega hashikanuga josha fori ashikanuga hakata huri dosoro Allah rusufa gotuga enega umruga dostan hede kurume hame hemme mi Allah rusufa gotuga dostan hede kurum mi annane Quran masekate netifati be ma bodu busy kamen netifati be noda kuda masekate kallan bodu musare leve mi hunnan onne kam ekanyen none ei kitam busy kon kamuga wes adi kitam adage wazifan ada kori kamuga wes adi nikamete musandi me busy kan neto ega mach kan none mi hege diimeri kan Allah rusufa gotuga wagotan hede kurum menene me komme mi heka wes oi fursatege adi kuram mes jehe kameke enaga me masekatuge kantata honnala borakam undagu kam gawani nama ene ginama gotak miskitu ko ninde vedan enaga namaz korun ha digunu vedan ena guruwan ke on libe wagoto ginanu vedan ega mane non ena masekatu gole yaru sene Allah zikr nukurvene bagomati duty da he doga Allah zikr nukurvene ke qur'an ayaten nukiyevene ke qur'an ga surate ke nukiyevene ke mi hatta wagoto algomenna liben hore wagoto algomenna dukol leve maabud kama kanna hada misalaka maale holu maale sakal wadar kita minute to me hedewan ege nattalan gose kolon tanaka dar fanse ka minute 20 ka minute lakka gina zikr kiyen beno kaune surat kes ke ayat kes ke ale vidan duat kes kore vidan mam fanan ahlorin balmi honna timaga mela nafsataka mi ralwa men wagot hem wagot ne wahaka heyokama kurama wagot ne wahak eke ha rangal wahak ken ema masikatuka ma holuga borokama kugaves wagot vi parakon me zikr kurma dua kurma kanta wagot kolan heda kollan bije e akoka komme hem ves namad kurma wagot kolan hos kollan bije namad korevene mi dennevi lui fasihe gotta algon men engomun fasihe ves begendane ema me algon menge me madu duwas kolaki mi Allah rasul fada gotta kan heda korevje kam gawani ne ei algon men naves ekam gamachan hitab koran jene kamen none adi ailage me hmes ekam gamachan ufa koram bi kameke enage emal dos kolos Allah rasul fada gotta kan enage dostan hede korefa wa kam gawani nama shaman war korko ade mi arun men hagigatuga mi fada mawduka wahada kairuga wara mi wahakateke mi dekevige mi diei ege terega mi frontline ga mase kora be fuluma sadi idare be funa mi huriha emmenna hagigatuga wara bod arun hama mi ede edumaki mi ge sababun e namadu tak ingeto mane ki adi aam mujtama kawas mi helon terika mi namadu ge helon terikan namadan onna shaugu verikan ingeto shaugu verikan itura hardanawe gen diun ei mi ge terega den mi enege iman mane ki mi taqwa verikan mi namataka barabar koggen hunna kam gawanama enege kibaga ibawe nuren Allah subhanahu wa ta'ala lavwafa ema e nuru demehettani gotegga hifehetteni enege kibaga midannawa hen e ikhlas erikama ite duerikama mikandattan huregen ema ekan kurumattaka masekke kurun e alon men hama emme ves kuran jene kame e alon men vegene nuwane mi namadutaka farwa koda koggen gos mi qiyamet dohuga mi garona fir'auna hamana ubay ibn khalafa mi mihunge listuga emihunnaye ko narakawanta verin gotuga himenigenda emihunge baganduge terege himenigenda bayaka buma vegene nuwan ege badawaga alon me masekke kuramvi mi komme haletek gaves namaz taka barabar farwa teriwa bayakamuga vegen adihama ehemme alon men abadues ama duaayekamuga alon men hituga adiga bimwalu nege fona duaayekamuga hadam vi rabbij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati mane ki mi alon men ga ahullunaki namadan ahulleru namadu qura baykamuga vegenwa baykamuga mi alon men masekke qura mi jehni hewlafa salih baykamuga bum masekke qura mi jehni ehwima mi fada halatu gumsaka bali halatu gonneruga enege maccen hewduwa qur'an salih darin yoti tinkame ge insana wakivegenu dan tinkame ge wahaka wenno ta tin ame lege terin ekkama kameti hewlafa salih darin ge duwa ehmeje miyoti wagutu ngeto mifada wagutuge beenu rangalo gotuga hifa alon mennaki Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadigem wagutuga duniyega miheda kura kuru muddat heda kura baykamuga woman azam kandelon e halom nimmalem stannawa am program bare wada ande mawmatra ga war bodash kordan ngeto
ade algome miyadu mi wahaka dekki miharuga mi halata ves gulifa wara muhimma mawduaka a musulum ves algomenna mi uzuru werinnge namataka gule gotum wara gina guna suwaltake be ade asagotege be fuluna namadu nukura vidanakamuge biruweri kamattaka wara gina wahakatake algomenna eba hissa kore ade mifar mi halat kurimatuwegen gaingen ara bayyege tere algomen ulen feshuma ekiga bali mihunge ituran ekama gulifa wara gina farattakum ves mikamuge kambodu wanta faha kurmagendi alondu ummid kurani miyaduge mi program ge terega ebe fuluna kambodu wanta kan hama jawab libigen hingajjekama ummid wahakatake algomenna tie be fuluna geneste vijjekama ade mi program ki mi halata guligen ade covid nawaraga mi halata guligen tibe funa beenum wana mifada dini mawlumatta genestin mattaka algomen geneste program beenum wani ummidi mawlumatta ke tibe funa hissa koddinu mi halatu ngaragat mattaka beenum wana ummida ala kur mattaka tibe fun na bairum ge fursat algomen na beslibigen dio ade algomen program geneste iruga algomen program genestin mattaka ta har ehi terwede emme ha media taka ana mi fursat ge shukur danno mi program ke ministry of islamic affairs an komme hafta egeves ಆದಿತ್ತ ಅಂಗಾರ ಅದಿ ಪರಾಸ್ವೆ ಮಿತಿಂದು ಗೆಣಸ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಾದು ಕುರಬೆ ಮಿಯನ್ನ ಹಫ್ತಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೋಗ ಮೀಗ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ ಆಕೀಗ ಆ ಮೌದುವಕಾಕೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲುಮಗ ಉಮ್ಮೀದು ಗತಿ ಅವನ್ ವಕೀಲಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲವೀತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೆದನ್ ತೆರನ ವರಬೊಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು